Yo mga ka-arty kapabasa, nandito na naman si Otosan sa aking bahay. Maraming salamat. May dalala. Iwarakay na kore. あったかいから。 Ano? Summer kara daw. じゃあ、反対のこと。 Sama kara. Mina, sashiburi. Arty pa ba? Nya, kay Otosan, amari sustreso? Amari sustreso desu ka? Nakakaw ga akaroy mero. Mayo, Oji-chan. 怒らずに来なくていい。 Tumawag dito kanina sa kung pwede daw siya pumunta. Bento. Arigato. Madala naman siyang foodang. O yan. Kore oishi o kore. Kore mo chuto suppai nan toyo mimasu ka? これ好きいっぱいうちあるよ。持ってきて。 Nan toyo? うめ。 いや、違う。 体に。 これ、元気に体いいね。これ、なんという持ってきてやろ。一日一個だ。いっぱいある。作ってある。自分で作ったの？そうそうそう。酸っぱい。はい。お父さんは有名人になったフィリピンでいつも私の動画見てるからな。お父さんめっちゃ優しいだって。 R が優しいから。 Kinikwento ko siya, sabi ko kilala nyo na siya. Sabi ko, sikat na sabi ko sa Pilipinas. Kasi mabait. Kasi ito pa, nagbigay pa siya ng chicken Marie. Great chicken Marie. Ay, nabuhos na yung water. Lagay ko na sa ref. Kuya, bachang do. Tama, ganyan nga eh. May sakit kasi si mama, si Otocha, ay si iba. Yung asawa niya, Chuma-chan. 明日って私米売るから明日何時終わり 9時半まで。明日の仕事12時半から。 12時半から、その時間の方がいい。なんか早いの仕事は早い起きて夜あんまり寝てなかったんです。大変。なんで起きる？ よな、お父さんもうちょっとここに置いて大丈夫よ。うるしなこれ。仕事何時から？何？仕事？毎日7時半。でもいつも早くに来るね。遅い嫌い。Ayaw niya daw ng late. Ayan o. Yan, pinainom ko na. Arigato. Ato de. 別のコップ。もうええから。知ったもんpala. Tapos, meron pa itong tinapay si Otosan. Arigato. Tapos meron na naman tomato. 日本これとても高いと思う。高いね。今度な、これ最後な、なんかもうそろそろトマト。見た。金玉になった。ピーマン大きい。ピーマン大きい。あれと、もう取った方がいい。木が大きくなる。今度。肥料また入れ。今度な、トマト買えなくても。小さい、あれ小さい。大丈夫よ。Baliw to. Pero ko to dami. Para ko daw itlog. Para daw itlog ko. Yung ano. Nakita mo na ba yung itlog ko? Camera toって綺麗よ。Yeah, nakaminamiter yo. Tapos ito pa. Ito ko dyan ka ito. Ito na. Wish ko rin. Di mo kondo no. Kaya na ko te mo daijoubu yo. まだこれから。多分これ2週間ぐらいなこれ。冷蔵庫に入れて大丈夫。おばあさん大好き。毎日食べて。おばあちゃん？トマト大好き。そのまま食べれる？洗う。スープもそう。Tapos ito pa may banana.
日本語で何？バナナ。バナナ、ママ。フィリピンもバナナ。これフィリピンからかな？フィリピン、インドネシア。インドネシアないよ。かな？わからない。そのブランドはフィリピンから。Dole. Dole. Tapos meron pang pan. Tamago. Arigato. Oto-chan, arigato. Ang dami ko na naman. Ito, Philippine din to iwarita. Oto-sang yasashi. Itsumo, aro-aro-sang wa itsumo iriru-tabe mo no moratan desu. Moraimashita. Moratteru. 見たの？全部。なんか私はフィリピンいつも動画作ってみんな見てる。なんかお父ちゃんも有名人になったフィリピン人。なんかめっちゃそのおじいちゃんめっちゃ優しいお父さん。みんなもお父さんお父さん名前お父さん優しいだって。いいな。前のbinigyan ko siya ng ng cup dati ng birthday niya. Kyone no Tanjobi no presente ima daw ko. Nare? Ito Kyone Boshi no presento. 帰った。自分のプレ7月もうちょっとじゃが。いや、あなた。7月7日誕生日じゃろ。はい。naalala mo medyo avoid 約束しよう。何を約束ko? いろいろ。may promise na naman daw si Otosang nani yo? いくらプレゼントしてな。その方。違う、5000円な。bibigyan niya daw ako ng... Patayin ko na lang. Bibigyan niya daw ako ng regalo. Bibigyan niya daw ako ng gosen o pera naman yun. Patayin ko doon kasi hindi daw sasabihin yung presyo. Otosan, ha? Nausta? Ina. Ha? Sita mo? Ang ganda ng ipin, aba. 1年ぐらいかかった。新しかな。新しかな。いくらぐらい？いくらかかる？最後は1枚何日も何日かかる。いいな。動いてないとちゃん。ずっとはめてる。日本語上手になったな。ずっと喋れるんですね。パターンないやさ。恥ずかしい。これ残るんやろ？みんな見てるよ。ダメやん。私の歯も直したい。これな。キリじゃないかか前。最近din na maganda yung ipin. もし食べてない。何直すの？わからない。時間あれ連れて行ってやるけど時間がない。難しいな。来月な私の誕生日。naalala pa nito. 何して遊ぶ？遊ぼうかな。どこ行く？休みの折教えてくれる？はい。早く帰るわ。いつかな。じゃあ来月の休み教えます。教えてもらう。一日どこ遊ぶ？どこかな。近くのところなんか公園みたい。綺麗って。patay na na. 公園？公園じゃなくて温泉。ホテル？ホテルじゃない。Baliw to si Otosan. Pag dati bibigyan ako ng babae, hindi naman kubit ang babae din tek na to. まあ散髪行かんといけよ。Pagupit na daw ako. いつも短いのに。Nagayの方がnagayしたい欲しい。こう言われればいいよ。そう。お金ないからお父さん、散髪できない。900円じゃない。外？そこ。前の。そう。高くになった。1000円になった。どんな日本語歌できますか、お父ちゃん？鼻としたなんか
パば2ついらんだろ、1個。1個。持って帰るの。うん。フィリピンの怒ってる。私のおばあちゃん。送るの？買う方が安い。フィリピンのあれじゃ送るお金が高いよ。Bala ka dyan sabay. Subabay na ito siyang babay. Aoge ba? それは帰るおじちゃん。Ayan, uwi na si Otosa. Ayaw niya na tayo. Uwi na si Otosa. Ihatid ko na siya sa labas. Uwi na si Otosa. Patayin daw yung ano, yung tawag doon. Ang puti ng kamay ko pag may bilat. Ay, si baby boy. Yung ato de, mada yo. Kunin ko na daw yung tanim ko na. Hayay, mada yo, mada. Oh, cute kitty. Mahulog buntik na to. Abunay dakar cute kitty. Sawaranay din. Habura Nataradaji Sinini Corazon. Dati may mga tanim din. Ah, hindi. Gradisang. Otosang, Gradisang. Yasasiyo, kirei desu ne. Dakikon shite. Otosang labu-labu shite. Ah, ichigo na atta no? Ichigo, yung ano ko, kamatis, tingnan mo. Hindi, may bunga na siya day, ah. Ay, bunga isa lang. Sakito tayo. Gradisang mo. Toti agita. Toti murata. Dodosang labu-labu shite. Nakarating mo na tayo? Hindi, kanina pa. Bagay mo pa. Kagigising mo lang? You can reach me by railway. May alis ka ba? Mag-every ka ba? Mag-every ka? Mag-every ka? FD? Kung mag-every? Ewan ko kay Jen. Tanong kasi siya kung alis ako. Alis ka, magsama kayo ako kasi wala akong bibilihin. Turing ko. Oo.